Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya ka Gaza ta vuya man. Yeah, of course namuntlha ta hi kha hi vulavula Lekker Stylist, of course loko a ri karhi a joina King Tsonga ka timhaka to complain man hi ku rhobiwa timali ka ti-events. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 13 ta August and fike ni nghena ka akhawunti ya Lekker Stylist, as you can see loko ni fanele scroll ni fanele kuma ku ku na post la man yi suke kusuka yi suke kusuka hi fike hi vona fa tsala ku ni rhambiwe ka ti-gig ti-tour Nkuri Paradise hi 2021 na last week, as you can see leswi a nga fika tsala swona a ku hinkwato leti ri tour ni lo kuma deposit ntsene balance do so clearly loko I think it's normal as an artist what deposit you right, the amount even then ya performer and then after that va ku nyika you full pay. So loko Lekker Stylist yo deposit wa ntsene a nga nyiki full pay, so nga va nghenele ti-factors to tala swinene mi nga ma hleketa ku King Tsonga a va kha swi reference ka that video leyi hi nga hi chela yi koho already la ka channel la laha of course a nga tlhela fa kombisa ku timhaka to event ya tala or a yi tali, it's not his responsibility even turn out like even profit and stuff like that, it's not his responsibility. Va fika va n'wi nyika ta full pay, so swi endla mi kuma ku ni le ka side ra Lekker Stylist ku humelele leswi mi kuma ku maybe va twina ku maybe a va benefitangi that much va ku hi nge hi n'wi nyiki full balance, which is very very wrong. The artist or vanhu lava bukiwa va fika va nyikiwa full amount. Even then I continue ku kombisa ku loko ni WhatsApp ni ku la mali ya me va ri na va disturb swi wrong swi wrong ma even then a ku and ani one ni ri la ku hi mhaka leyi so swi loko vanhu vo va ku chaveni ku vulavula se me lango mali ni nge miyeli, as you can see. So swi komba ka Gaza ku na ku rhobana ku kulukumba ngopfu mani, se swi le ku humeteleni swihundla mani and like ri xi bust the raid swi ku Paradise xi bust the raid, so at least hi side ra King Tsonga loko hi kha hi languta ka side ra yena a swi ba hi masivi mara i kombisini ku siku rin'wana loko u kwata kahle i ta fika a humesa maviti ya these event organisers na yena. So ti le ku vuyeni guys, yaleyo mhaka mi yi vonini, so hopefully va ta n'wi hakela Lekker Stylist because he has a huge influence. Swa onhela even the event area if mi kuma ku va tlhela va nga n'wi hakeli. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. u weli ndlwini ya muchangani tu no lata ku oxa swa dyiwa la ka hina leswi, u ngheni ndlwini ya rhongo.